Assalamualaikum урматтуу достор. Бүгүнкү авторыноктогу машиналардын баасын көрөлү деп турабыз. Кимге кызык болсо, барбыр номерин жазып коем. Сол жактан керектүү маалыматтарды алып алсаңыздар болот. Мерседес Кабан. Көріп алсаңыздар болот. Номери 225 сом суммада.
Rento. Kimga kerak bo'lsa, nomeri ko'rdingiz deb dal o'shaga baylanishga chiqsangizlar bo'ladi. Volga. Kimga kerak bo'lsa, bunaki ba'zi bo'lsa. 810 770 40 60. Step. Kalочкалар ваннаga step. To'qqiz yuz to'qson to'qqiz 12 48 11.
Hepsi karizma. Bakın. 60 bindeki telefon numara yazarsanız. Süper bir güçlü BMW. 120 bin zamlı. 700 dolar 25 öncelik 91. Birinci yıl bugün. Bazen yazıp aptır, yazıp çalıp söyleşi olsanızlar oldu.